Danas smo na konferenciji COP30 i sa zadovoljstvom dočekujemo Fernanda Gabeira, jednog od najpoznatijih brazilskih novinara i vodećeg glasa u zalaganju za zaštitu životne sredine. Vi ste bivši kongresman, pisac i aktivista za ljudska prava, posvećen zaštiti naroda Amazona. Kakvi su vaši utisci za konferencije do sada? Konferencije poput ovih je veoma teško definitivno proceniti, jer su to platforme za veoma složene pregovore, a njihovi rezultati nisu uvek odmah vidljivi. Stoga je potrebno sačekati završetak konferencije kako bi se razumeo kakav je napredak postignut. Verujem da je sama činjenica da je COP30 održan u Amazonu omogućila određene pozitivne promjene u njegovoj zaštiti. Konkretno, stvoren je fond za finansiranje mera zaštite prašuma, ne samo ovdje u Amazonu, već i u Kongu i Indoneziji. Kako ocenjujete dinamiku prirodnih katastrofa u Brazilu posljednjih godina? Nažalost, zemlja i dalje doživljava brojne prirodne i ljudskim delovanjem izazvane katastrofe. Neke od najozbiljnijih su povezane sa rudarskom industrijom. Baš danas, britanski sud je presudio da je brazilska kompanija odgovorna za veliku katastrofu u državi Minas Gerais. Proglašen je odgovorom za veliku katastrofu. Verujem da moramo promijeniti zakonsku regulativu i osigurati zaštitu ljudi koji žive u blizini područja gdje se odvijaju rudarske operacije. Kakvu ulogu, po vašem mišljenju, mediji igraju u rješavanju problema klimatskih promjena, s obzirom na to da se prirodne katastrofe dešavaju mnogo brže nego što se vladine mere mogu sprovesti? Uloga medija je izuzetno važna, jer su upravo mediji odgovorni za pokretanje i izveštavanje o ozbiljnim problemima sa kojima suočavamo. Međutim, njihov zadatak nije samo da obaveštavaju o problemima, već i da prate mere i odluke koje vladini organi preduzimaju i koji su obavezni da preduzmu. Šta više, mediji moraju pomoći društvu da razume i protumači ove procese. Danas mediji sami ne mogu objektivno proceniti stanje životne sredine. Stoga je ključno da mediji blisko sarađuju sa naukom. Ovo partnerstvo otvara nove mogućnosti za razumevanje šta se dešava i za sistematsko praćenje situacije. Možda biste mogli da kažete nekoliko reči o ulozi nauke, kako je vi vidite. Da, verujem da je nauka ključna, jer bez nauke ova konferencija jednostavno ne bi postojala. Upravo nam je rad desetine naučnika širom sveta omogućio da shvatimo koliko je ovaj problem hitan. Stoga, verujem da je vaš rad vezan za istraživanje nanoplastike izuzetno važan, jer se zasniva na naučnim istraživanjima i od velikog je značaja za ceo svet danas. Pre nekoliko godina doživjeli smo veoma tešku epidemiju i, nažalost, možemo suočiti sa novom. Kao i ranije, one obično pogađaju pluća, što znači da zdravlje pluća postaje kritično važno. Prisustvo nanoplastike u atmosferi sprečava da naša pluća ostanu zdrava koliko bi trebalo. Šta više, postoji ozbiljan problem sa morskom sredinom. Velike količine plastike se često pronalaze kada se pregledaju mrtve ribe. Njeno prisustvo u morskim životinjama znači da ona na kraju ulazi u ljudsko telo kroz sistem za varenje. Šta misle da ljudi mogu da urade? Kako mogu da ujedine svoje glasove, kako bi podigli svest javnosti i zajedno suočili sa ovom stvarnošću? Vlade ne mogu same da reše ovaj problem. U velikoj meri zavisimo od društva.
od samih ljudi, od proizvodnje, transporta i poslovanja. Na kraju krajeva sve zavisi od svakog pojedinca, zato je doprinos svakog od nas ključan u ovoj borbi. Hvala vam.